FM ya hinia so ya hode sesia de Ghana ha sei wo bi bu kwasia woni be ma biti na won hwe yi odi makabirima prisi we sebe wona wo dakro na no ndawi a wo ho kwan so odi pie eye o yere pa na se eye Sompa na odi wasem kopie because kwasie buo no adoso wo mo dede maka mmema dede maka maso dede mmemaka anu odi na je se hono yes so wo problem kola sabi ebi mu na anye mo maame fo na so papa fo efoforo ahwe nkola no saa sam na yedi no wona de nyina epiepie abayo bi apie mu ewo Sompa na ne tintin ne tete na mane ni nyina ne se ne papa edi nani ne papa ni eni die na wodi di ni nyina na asesia no akola na ni aba no ho so asesia de wo pese wo nya ne papa ne ye otwe ne ho efri ne papa na enu ti ne ma ne papa di nani san na chese ne papa yi ni nantam srade sabi ne papa ene ne da ne papa nkasa na akola wo hu be madam yesi br0ke virginity no ne papa nkasa na te na kosua dompo na no amasada no moja kronkron ebegu asase so na tese ne papa ene br0ke virginity mayenko Sompa be dai wo so ma me di asem na asi yetio pasho me pese me start me papa nso abeka ba me no anura me ba na manfa start pasho na me wo me na nche ma me no papa o ma ja aware na me papa ba no me papa gitu na wuye na oba na me follow no eba Kumasi ase kolongo santi achim kolongo enti pasho ema me papa na on metino otiti me osori ana o de sika di machi me school ko krampo on hweme na oga chim so oba school vaso bi ani so enti me kwa me teachers for no na omo hweme me ko school kra na me tare ha se no me school uniform na atete na ma chichire no one side na mako nti de ndi anam papa tare na se ne ire ko off no person me nda hey wo papa wo pashan no person ni wo da pashan eye den onu kra dai wo papa ni wada pashan come on before we me nyini hey na wo twi nura ni nei wo papa wo ni wada pashan awo ni pakro me ti awo frɛ me di asem ha me ti awo frɛ me fos pashan mada mami sata ma papa no da na wo mfie sei pashan na mo be say 12 to 13 oh ne se ne ka sie chen oh yes eye da no dai pashan ne ire ko off na mo te he pashan na yeti santi achim udu bogu anaka se ukokom so akome so mi mo champo kome so tetewayo pashan ya nana no odu binti tinam wo champo kome so pashan ena yede pasho enti ne yire ko off no no ba so on ba wo papa no ne bank asa no pashan eno ba ise dey pasho si o person menda na wo ka sen na me si David da ensa e musu na o lock dan no Oloke dan na me su saa na obi me onimse obi mbeti me nti opa me ma me kwada abontin mi kwada abontin na de change what me chichiri me konza na me de na kompenfo honom no ba man kasa opese on menda na mpenfo na kasa saa na o ma me beda adem nti o ma me beda adem no na o me da honom ma nti se mada no na o de ne be ma kasa mamba shawde ne bema ndi on meda no wada say simple say and I say pasho sa tam na wo no wa fa be mada pasho dabi na anya wo ya pasho eme ya emoja ama pasho moja bai ni br0ke no ya che say ni wo papa kra ni br0ke wo pasho sa da no da wo do say pasho on meda ba kwa de chen na me dwane ye hey o papa ne friend say pasho seiba o ye di adwuma pasho no ye ku adwuma o na ise wo we pasho muzisia wo nkoko
to anu da na e dey Pashon me die no. Me dwa no ko akra. Me kwatena mam bi nchen, nti metina mam ne nchen no. Na ofre mam ne se me ka hye mam ne se me sisi a mentimi nko adwuma mentimi nko school bi nti me pese me sua adwuma. Nti mam na de ko akra sa time no na Pasho me ko me mam ne ja ne mo se mo na aka ne menton. Nti me ko adwuma se me koton na me hu mam bi na o se enadamfo ba ko so opekola na atena na se meko Pasho na me se mbeko na udi na chi ne ko Pasho na papa di udi a ko asa bebo na me di na chi me ne ko na mo so mo pe me buseni number na me de me papa na number man no e de me papa number man no nti me ye adwuma bosu me so ana papa jiska no wo akra ho na wo ye adwuma no Pasho no mo diska na ma papa no mo tua o kasan Pasho no mo tua 200 series nipa kro no so nipa bone na wo diska na ma ne papa Pasho me kura me nim se o diska na ma papa time so se me se me ko no o fa fika ma wo Pasho no yi 200 series de mame na me se ama na bosu me mama betna say 7 months and na o de 200 series ma o se papa na oje sika no nti papa me friend papa ka chin say denti na me ye adwuma wata mani sa mama free honom o ma me da abontin basa na ma free honom kwa akotena mba bi so a na wasa ajiska no o se anu ana wo me nti waje awaje oje ana o de aboko homa hey tiano na ma wo ntam kura sa no Pasho ko so papa credit ya na so bi ye ni kwe ye di awu teacher na holiday was so ye ne a Pasho ma me da abontin sa eti se di na wo de asi Pasho dia sin se me ko me ma me ho no na ma me so start time ani wo ma me wo Pasho o time ani no me ko ho no na nye me papa no net no enti no awale foforo Pasho me ko kuro ni no se kuro ni me ehu ade sa man for so afunu daka de nam kuro ni krobem Pasho wase dunkwa na me su yo enti me nua nketo amienu na omu pie o de omu jame na omu pie enti me hwa nkwala no ma hu omu enti me omu ba na me twa omu nsa se ade enti na omu si kuro ma se hu a ma pie ma nkra me na nkwala na ka hye mam na mam me bufu ye oba fie be didi matem sa na nukunu ode nikunu tika bom no me sisa me niama na me sa kwa akra nti me kwa akra me kwanya obi me na nipa kron se ornament na me ka kire me ma me se o obi se ornament na oboa me so da ode mbetu ejuma na ma me si yo wati nti me fa ne number na fa ma nipa kron me di number ndi ma abrewa no na se me ba we o papa no de number bai Pasho si ana me ba se na me from so mo fa ne number na fa send me papa fo nso de bi ye niam anu odin pa wo hwo benim breaking virginity hey enti ne se sebe etwa be ku ni bra no na wa bre papa bia no be ma wo ye den ko bia no ma ye ekwe etwa makram